Ndaka mutegeri Owero TV rengi na gucokire nkado cia mwanya no tubakona kanya gakwatana abatu kiembeto cietu mbeto awini wa Kinyero na monanile wetu amathithio tukubwerwari Maureen Kiremia ya muyajara tukudhuranirite utukubwerwari Geratu kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Gavana Mbarire na CS Roko nyuma ya boku wa bakadho la Mount Kenya East kumakie Kiremara. Akari ya Gembe kuria Peter Munyako wa gavana mutumagete nyuma ya Munyaku wantu ethingiega kwathirwa thirikari kiraito muronge. Gasa thokoni ya nyinga ekuronkulo kiega na baichumireti okanokia mwekuromwe baimolota na wagindoni. Gakwato geni orenge tukiambiririe ni ati mubangania wa kiama kia DCP Mithika Linturi na atariretie kuria kwanirwa imiario ya CS Geoffrey Ruko na gavana wa kaunti ya Embu baraba ikikanire bakiwa to mwanka Kiremara kithire gikiwatanira na bai tayari kwithira bakia thula Mount Kenya East. Linturi na riari na atongeria baba ritete ochamba bakwithira bakiariria Meru akiwa Meru hibwa baina kure nyingi buru Mount Kenya East. Awete wendi bwa Kiremara kuwatanira kenda kugienya ya gisiasa akiwa bailebano kabotumira bodho kwi Rais William Ruto. Muthurumuri Kigato ambiririe na riboti. To chart our own political destiny as a region. We have a president who is a member of our region with our Professor Kithure Kindiki ambaye tunamwambia yeye ni fire. We must liberate ourselves as a people of Mount Kenya East. And the time of liberating ourselves is now. Is now. Because Rigiji, he has organized hatred against a government which is helping us ati tumufuate. Hatutaitikia. Mwana bigwa hii? Ojo ni gavana wa Embu, niwe Cecily Mbarire, mbena minister uriti Mungugeba Mwingi, niwe Ruku bakiuga ati no mwanka Mount Kenya East niwe Embu tarakaniti na Meru embe kijia baniria na uterongirwa Kiremara ontubura butumite nandi mubangani okemega DCP no Mithika Linturi achumiria na kortera Ruku akimwira ati na ruthenya rweku rokwariria mandu yake kugaukana kwa Kirema. Anapewa madaraka kidogo, anadharau ndugu zake, anadharau watu wao sababu hakuna kiburi ya kupewa kazi ya siku mbili. Nataka kuambia yule CS Ruku, sababu nimesoma gazeti ya leo wakiwa na Cecily Mbarire, ati kama hata nishoka watachukua wakate Mlima Kenya iwe mbili. Ruku, you have no moral authority to speak for Mount Kenya East. Hauna hata ndabu, hauna hata heshima, because wewe is an hireling. You are a mercenary. Yes, a mercenary. You are gone for hire. William Ruto paid you $40,000 to impeach Linturi. Na una ndabu kusema tuwanyike. Akibaro keja kwethura ikura cia mbere kura iu ituomba kugati mutongerio mugongo William Ruto ena uge tukawanyike nini? Na nyinyi ndio mnatumika vibaya, nyinyi ndio mnalipwa, and you know, na uongei mambo ya mbele ati sababu candidate mulipa kura because ulichapa watu mukapiga bunduki mukachoma is not an indication of how popular William Ruto is in Mount Kenya region. It is not. Na tungoje tufike siku ya uchaguzi, tutawaonyesha amujui
Kama William Ruto alisaliti Linturi, akasaliti Muturi, akasaliti Gachagua, ambaye sisi tulitoa pesa, ambayo sisi alilala manyumba yetu, tukatoa pesa, akawa rais. Who do you think you are? Learn from the experience of other people. Na kairi mithika Linturi akira Ruku na Mbarire bateburi kwarire Mumiru no thukinya kura ciawe nicio nyingi no keja kwithwa kwina kwamura Mumiru no bwiri kwithwa kiaraia na watu wengine. Kama kuungana pamoja ndio ukabila, basi wacha tuwe wakabila. Niko tayari kuitwa mkabila number 1 ku defend interest wa Meru. Sasa wewe Ruku na Cecily Mbarire, ukiongea ate mlima Kenya ipasuke. Wewe Ruku uko na kura ngapi? Uko na kura ngapi kweli? Wewe Cecily Mbarire uko na kura ngapi? Na unaleka sisi wa Meru hapo ate umebeba Meru. Meru haitawabebea kura za kuenda kugawanya mlima kama wewe unataka kutoka kumgua wa mbele. Hapana, Meru no garete Meru anora orate manda mlima yuko Meru batitoretwe. Tokutorona Muthiene akirithwa akirotera bunge ba Meru kuga kinya Mbarire na Ruku bakwaria ulitimo bunge nyomwe waraumira kwaririo ntububu. Hata walipoongea ndio nakwambia tuko na shinda na hao wabunge wetu. There is no single member of parliament who has stood or any leader in this county to condemn the utterances of Ruku and Cecily Mbarire. Meaning hawa watu wamekuwa submissive. Na ndio Mheshimiwa Ruto alifuta watu kama sisi wale wanaweza kuongea, akatupea mtoto hapa akisema Meru iko na waziri. Ili wa Meru wawe waende chini na mbazi zao sikose mahana, alafu tuende tukapigia watu wachache magoti tuwabundu. It will not happen when we are alive. Muthuri Murioki, Weru TV, Mutiriro Kangangi. Akariba kuma Ntere Chiagembe bameneretie ngavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Munya nyuma yawe kuthombia ngavana Mutuma akiuga thirikari ya Ntwethingia iria athoikira itoiboretie Munya kuatira Ntwethingia nthoni bakiuga gutiagirite Munya kurita miario ya kureta ndumenane tuma kaunti-ini Meru. Iromba rio Mutuma kwewa kanya kuritira Meru nkwinwe Munya kuromba kura ciawe netiyo ati wakatongeria bangi ntaka ya bratotariri mwandiki wetu wa Ndeto Marion Karugi. Miario ya ura wari ngavana wa mbere Peter Gatira Munya ya kuthi otongeria bwa ngavana uriku Mutuma Ntwethingia ya ati thirikari yawe iria thokulukira ura wari ngavana wa mbere Meru Kiraito Murungi ni thurite akari mwirio yo yembe na kumuromba nthoni na hareke weketha ngavana Mutuma atubira bituthuritie ni Munya kuya kwataki ngavana Mutuma ndene yembe na tukimenya nguira Mutuma gurita ndene yembe ni nyingirira Munya ari kuo utengwe cioneka kwinja rui kutunjira barabara ute mutongoria Meru awatanaira nwe endeka tukwira Munya akirekia lwerie ngwe cia Mutuma uraikuritika ndene Meru county utekuo ausangura areta tiania ite yembe lakini riraria akuo atawatanaira inya na mutongoria kinyoriku andi tento mwe kwira Munya atire rekana na ngavana wetu rekana na reverend wetu koko omerio ke ya kurumira ngavana wetu embe nonto owe Munyarera we atasia kura ito akoere kura na kura imbinge sana na watu etakiani ne kama iritha to twawetika to akwa na wakoloka na waritango utawatanira na MP utawatanira na MCA ngavana wetu thaiye watanira na MP akawatanira na MCA akawatanira na thirikari ra nene atokoromba Anthony wiwatana ngavana wetu Munya nona nete ni mumdo mwembe nondo batu tutwira kuroma nwe lakini batu ijarare kinya kwatuka kwina mwembe wi ngavana irio Munyoranje ile kuona mumturo ra ile ngavana ikamuthaka katukwire riu tishima owa unauna mauru nene tore mira yuo mekera na to ina kaunko ne Munya kakuitika wira nondo na umiatithirwe ndebene nikende yo mu support 2027 ngwataniro irio Kathuri Murungi ya Senator to Meru County na ngavana tu turua bakabusa buswa ya rwe mutongine kenda bare makundeliva maendeleo ke atori ba Meru ndo turura Munya owe akanya Mutuma Ntwethingia na Senator Kathuri Murungi watanirite na bunge bonthe ba Meru baritira Meru betu ngwe kenda tumiona
ni arakinya barombete munya kuwatira kiraitu nthoni akariba bakieta kiraitu ya mukururikirira araba uritie munya nareke kureta mpathu ati kabeliba no ntumiro ni orete nareke gwataki kiraitu murungi akaria tukaretia ari andibaisa omero ate kuthuga no ntui mutongoria omero na ibo twenda mero ithira ikiwata na iratongoria bonthe owe munya bibi ukuthoria ri ni muembere ona opportunity na reke rito baketa bakibaki na mutuma ntwethingia mutuma tena makosa no ntukiama kia mbazi kina numbers kinyema MCA na kiraitu muntu wikirira ndene merwe ikyo ntoko nya mutuma na kwenda kirira kia muntu wetu kiraitu murungi lakini munya itarari ngabana ataringiro kinya ne MP mothimo eteka aroyana ma MP bonde ngavana mutuma wacokerie munya wa mwira kinyatia rekana muntu batu tukandiro nwe na itukwira ke akwithira uweka okeyembe kuruma ntwethingia cokaira nkinyanga kambe tumeothire mantu amira ende ko tutolio we munya gatokirerete gatwetere siasa iwo kwenda kuringa munya nareke otangatanya ngwataniro ya kathuri na ngwataniro ya mutuma ntwethingia ire kuritira amero ngwi nkiripotera Weru TV kumembe Betawa Marion Karugi wa Naftali. Akariba Tharaka ibatumite rombakie mubunge Gitonga Murugara ubaretera irio biotethio kuumania na kurea kwana kwa mbura ontuburaba kwibutirite na nje nyingi itenagia kuruma kumania na kuma kwa irio miundene yonkulukiba kumakira machoka ya skuru bakiwa batenagia kwendia ibo kenda kona BC yana Paul Kabithina andikithitie kiriro kia Kariba Ibantere Tharaka mono kura mbura etaganaga ibaringikite anene nyuma ya mbura kurega kugana rayo kubakire bugite wa barabandire minda yao itomba kinya kwa imbura tikiri barabandite mapema na mboke wirio byao byumire bitio makubatethia nontu kinya bitianjiritie ukerora kagita gaka ura jambia umire etio gento maka utore data tokoria hata tokathi kurutha Morungu atotethia mbura itokaka tukurombagira mbura yomba kura tonane akuria ananye jotire iribia mundani itonyamaraga tugeteragia kinya tonyani twakuria juja dio bia miendani birao mire mwagono kwaraka toka uria aimbia ukarao itondera mutano wa kuria na mbeo zotie ni oja kwanda kaire mnandano mire ituye bwega aga twandire na twa kabura kanini na kabura kanini Murungu toroma Murungu tutende kaula kanya kangi munda ne omire yonde manto monzi momete choba minda yonde to kirikanaga ihimthi tigarite ntuwe 14 arita bomba gucoka macukuru ainge baciari ntere Tharaka bairikagira kuruta bici yana bao kiririo bibi amaria enda cukuru na thieta ngurugori mbito karugura ni onde ngwi chaumira ena kato korera gategatea tokuga twena motimami gategatea gago tuigetie cukuru mbori temate ya kurea na nabadio shughulika sana manto yako ni roi rwa kithieri tiari ababa kiruta mbitokire mujumba Tharaka Gitonga Murugara gutigira na kubatetheria na watu irio to mucana ni kingo bomba kurera watu na twao tongana tonderio bibia mutanda wegwa na gutome niko tore antu bagategate atija antu bagategate atija kabana ko kuna bwambere ino acha ukidio nene atija ketigeriko kama rumanti kaga atonga Gitonga Murugara totethie otoretere muchanda nonto twagetie twandi biaurire pe kuma tokuringira Gitonga Murugara kura totamwata ni ntamwona eno thaino ngwaigua na koromba kura kera atuike ngavana avwanie muno mantu ya Tharaka tuterui mbura ne aurire kabisa nga ndemwira intobira kwira suka narete theno Tharaka nithi na gaga ko Tharaka yongo Tharaka na turi ka marimanti ondi na turetere tio na ndo cha mutho tutionaga ria mbura etiagana thirikari nene na thirikari nini ni kumia wega mbura etiagana ugo wetu ntukuromba banta mirandi ugo yo turomi irio gutunde arwe gutwenja nduro ndumbura etiraura
Nkiripotera Weru TV kumantere Chitharaka Bituo Paul Gwakabithe Gasagasa kuyeri thoko ne yanyinka nyuma ye kurunkulukie gana rimwe kwithukira mwe kurungi na rietwa Pauline Ruguru bamurita kwawe nyumba no muthiulunkia thoko ni winjira yo mukanukia nondu bwa kwagire kurubangi nthoni. Pauline aririkana kwithira kimenyeria kuruma ekuru irumi bitiandikikaga itakaranywa nchobi ibamwete mukana umurita ngwe chionde kethira atithiria mituo yawe yabura tutariri mwandiki wetu wande to Martin Mugambi. Ogwibukora ukirente cia nyinga wandia ganga akiri gicigo mbunge kia mara muthenya we munthi ndabura ni hakesho ni senganaga kakuli ontombe ankolo nonto ba ukijana baele lela mutake jakina nto getonya nko na kiwa mamonde ntemenya mwekuru Pauline Ruguru ye munthi ithukiritwe ene kurwa kubigana ba mwiriga wa mutenyuma ya gutwigikana ugire ya gatano mo wachiao na rukunyo aumaga nyinga agisenganaga akiaragia ntato dia ntano buri agatana na rukunyo tani ntuko gwansangiria mbira agatana na rukunyo yaga ekono ni kwantu batana gwara ino amwira akamutana na nkunyo twarigala muno kuria nkunyo itwira itananaga na riu tutananaga na migambo na no buru rwembo tukwino na thirikari ati tutikana uge mauntu magutana airetu na muthuro munene kurwa bakumuthukia kariko niga kiara kubuaga mwanki na kumuthiurukia thoko nia nyinga maita mairi mathatu gwa bakimwinagira araba kuga boga na kaba kurigara nontu batiye mukenyita kuga tana ntano ciari cia urire twauga ni tukwenda tuonya na karutano kau agaturudi ogu twauga ni wega nontu mulumwa ni mulwaia my cousin leo twauga lugulu no ntonende muguletanywa na nyintalo na rutano runtalo lulaida wega kwa ugukerwa agisengana gambele ana bakwa na mbele atwali twakwa ntugwika mwaliga kwa kemuja uke na kana Ruguru akithetera riuga agwerira kunda gikombe ikirundu kimujagira na timenyaga burakuga omenya ni nkabagira muno nkira no kankibya atakangutinde kwa nkauga no tonto akungweta na nikamu ninkena ajya kwa na ntalo kwa mtu angliuni gonto kia mtinde kankona takabaira kwa bakemenaga lionde nkona kanipande tagelore nankene kwalia antemenya bunkugani Ntheto ino ikujiritwe imunini wa chibo wa sublocation ya Nkangani Masemwendo akiugaga muntu wa wonthe akagwatikanaga na tabia taino akathukagirwa makinya muntu anyonso bie watisenganaga kabugusenga ntura athenki mono mute taino na betu bonde baimuchi ande ngiromba mono bau bagusengana tafadhali nibatige gutusengera ana kuyana bamo baumeta Nairobi ona batemenya imwe bugwita bakaiga bagasetha nacio nanja tiyo wana twaumirira mbere buru twambaga kuraria muji ntijerwa kwirwa ogu muji uria gatukaeria gutendwa twena nyomba Bwana Yesu asifiwe ale tukedwa turambetie na twaeria na twatana maati na twatana mau komini gote mtokerwa leko kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi Kathoshi mwenye muno kiwa Martin Mugambi no tubariboti una kiwa mutegeri kwithira witete ambere na kurumira ndeto chieto tunekanya kunogo kanini enduto chokiere riboti ya mwanya mumeru wa Garissa na ramwandiki wetu wa ndeto finance mana kumurika ntukuyerware biashara ya muguka na miraire ithirite yetithwa na mbere ni ya biashara boba kuma ntere chemero no ende baturante rechi ya Garissa nyuma kaitate kuraya ogeta kuraya Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethetie magoriko gwethia kugwethia kire mabati jonthe kenera ofa cietu special cia thigonko kire factory kire mabati jonthe ja tile profile ja Germania tile, Jamis tile, Espana tile
na Roman Jamitel gauge 28 mate iria gweta kuma magana jana naja kibao na nanderi uma 680 ya kilomita, gauge 30 mate kuma 680 na ndene 600 ya kilomita, gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 455 wa kilomita. Ukienda mbesheshia kushorere goro jatoye murangi turiongera na arua no kenero fashieto thigonkonete nawe mumero akiuga murejo na inchoni okoroba mwato achara ino mabati twethere tutwe kuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongerekere industry yetu irere kithoka njirani ya Meru gwetaroire kana turingire thimo namba 0729 628199 kana 0740 229 Ameru ndegwerere mbere ng'ombe gekaragua Rhino Mabati mabati zetu tukaria bietu Rhino Mabati, do it best on top. Football fans, Azam TV has you covered. Watch the Kenyan Sports Pesa League, CAF, NBC Tanzanian League, Italian Serie A, Spanish La Liga, German Bundesliga, Saudi Pro League, and Carabao Cup. Plus, catch all 52 matches of the African Cup of Nations live from 21st December 2025 to 18th January 2026. Call 0709 844 000 or visit any Azam TV dealer today. Kiriotoro bwaku nwethera uri na iroto bia rujuru thongi na nikyo gitumi tukureterete thahabu yetu. Jojo ni mubango jo gwitithia kigina gyaku ngugi na gwika muthitho kuringana na mibango yaku no kona maciara ja mungana jo mwanka 13%. Ni gutetheria kumenyera kigina gwika muthitho bwega na gukure kigina gyaku bwega. Ni gutetheria wambiria education policy ya mwana igiciaraga o mwaka ukathomithia mwana waku tena thina. No ujuki investment package rega ciarana itumiroto byaku kutherema na ikeno bikinyanira utina marando. No kinya mubango ni jo retirement kana legacy package iria kagutetheria ukurune bwaku ukenera matunda ja withi bwaku arambecha ciaku igakurita ngugi uri na theria mathuganio ni untu ni ibangire bwega ibange na thahabu yetu package narua kenda wagirithia rujo rwaku ni untu bonte tonkuruki turingire thimu narua kiri 0724 114 4444 kana 07111038000 kana uriongere rwangirwa turarure akwe nagwe thahabu yetu package kuma kwa yetu DT Sacco. Save me today, I save you tomorrow. This January, don't just enroll. Progress with purpose at Nkabune Technical Training Institute, the best-ranked institution in the region and trusted by many. At Nkabune TTI, learning is modular, flexible and rewarding, allowing students to gain certification at the end of every module and start earning, working or advancing even before completing the full course. At Nkabune TTI, we offer market-driven courses in business studies and entrepreneurship, computing and informatics, electrical and electronics engineering, building and civil engineering, mechanical and automotive engineering, hospitality and institutional management, fashion design, cosmetology, liberal studies, practical short courses including CCTV installation, driving, cake baking, makeup, etc. We're proud to be the only institution in Kenya with a fully operational restaurant in Meru Town next to Farmers Center. We also offer accommodation inside the school at an affordable rate. Admissions are now open for the January intake. For more information, call us on 0719 186 814 or visit our website www.nkabuneti.ac.ke or visit us at the main campus, Meru. Wait. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything.
The family meets for AFCON 2025. To book your seat, dial *423# to get or stay connected to DSTV access for only 1,450 Kenya shillings or GoTV value for just 599 Kenya shillings. Live on Supersport. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na si bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Nice na Nice Extra Premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Ngakwa tugeni urengi na katho cia mwanya no ntuba kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu twichokera biashara ya miraa na muguka ni imwe ya biashara iracionekete kuthirema bunene taunini ya Garissa na Inyaya madogo. Abo otuku ikuma ngari ya miraa ni kinyago ntuku thaa 11 chirukiri Amero baraba turanteri bakirigira kimera kia miraa na kia muguka wichionera mwate yoyo ntuku. Kigechunji kia bithatu kia riboti ya mwanya uretiri mwandiki wetu wa Ndeto Phineas Imana. Thaini thaa 11 na ndaikia 13 cherukiri ndarikia kuringirwo thimu na kumenyethwa ngari ya kubukura miraa nirikirie no kinya na vonta kwira ni ati nyuma ya kumenya Ameru baraba ingi bethera bakirara ntere cha madogo kinya uni utuku bweuro ni ndembira kwithira nkitha maira ntere cha madogo na ikia tuminendi lazimikite kukia bikibiki kenda kinya mbere ya ngari kwithira ikireka kingwi. Wambere kumenyethwa ni ati aramira ya Ameru yethere kawanthi tio ya chumari yethere kawa endete kuraya nikatalia kamita kinyiti ukinyithano antu inako kanjwa aigwe ba kwina portion yele kwinera mira yetu ekuma Meru eturawa kayo andithai na mbere aro kuona nonyo mire sumari eturawa ngwe ya kubokora irinene neo ni kurita mirangari ne no mielandi. Aunthi kwena antu bangi barangwe yone kuthoma rietwa ria muntu uratumirimira na kwela Antoana. Ona hii ni hapo huko. Rusha tu hapa. Umau kwena muntu ngwe yekinendi ne kuikia miraa iraithirite kithoma wa rietwa na mwene kumenyeka na akethira aimuikairia. Ilasima tumiathurane either kethira kuri yo yitite ola ikayokua eta hola kuyo yitite bilibili ikayokua eta bilibili
kwiyo itite burre kayo kweta burra nere kwendekana Garissa ya tiro Garissa au Geoffrey Mukaria na utwira ukoni ngwe yekie yegyo kamati bamira areto buru beto Geoffrey Mukaria mbethero ankirita ngwe yemira arukire lasima thaa 11 na thaa 11 na nusu mbetho ndeke au kumireto rawa kwa kanju ndene Garissa County akanju baya batuturira mireto ya kuma Meru na ututariria miraira ithaira yikinya Garissa itire ya wande ni Garissa ki indi ni ithaire gika kwa ntere mwanya cia kaunti u na witana mbere na utwira we na kumenya muntu ura kwithira kiukaire mira na no mwanka ethira kiandika rietwa na kiwango kia miraira ikitie na itumi na utumenyethia so kira kwandika thai wenkario muriti ongwe omwe miraire Garissa kwina mirera njukairia customer bakwa irandi baenda ina mandukene so mirera ilasima tuthatwina karani ba nunu kawe onto woni onko yokie meka yonka endria muntu fulani so mirera ndadeke ko yoki lazima ndemiandike ukuine ikenda menya ndaendria narua muntu fulani na fulani na fulani mira either nkara kwethio u no kwithwo ntuko wa to kurikuo na akeyombite kintu ntuko inambi so lazima mpandike ukuine ndimwenderie na ndarekio mwenderia mathaya oro thaa 12 mbitire kiri burengi onkibeta sembia cia mirera nkibeta sembia cia mirera nikenda mbe yanenkera karani mukuu no bare yangarire kuita nayo biashara ya mirani mwe biashara iranene ndia Meru baraba karantere cia Garissa bomba kwithira bagithira kina mbere abaine ndi ni thaa 11 na ndagika 53 na tayari ngarire kwithirite kireta mirani rikitie kubokorwa na kira kiriona indi na kira kikwithira kigita na mbere ni akariba abo bongo ndi kwithira bakiuka kia mira no mikianare batire bokuriaria ni ati ontuko yake kuma tariki 1 Januari mwanka tariki 31 mweri wa Disemba no mwanka ngari ya mira idire ke ya nterina kureta mira na bonge bakuriaria ni ati mira ine ndete idire kire ya wa Garissa ke ende kuyoeta nkurukia kilomita ya narimwe kuma Antonia nitwambite kambi ndene ya tauni ya Mandogo wetera muguka na yo yethira yekinya indi ngaukano na miraho kinyarukire kathaitiri muguka yethera yekinya mathaine ya thinyanya na bapata kumenya ni ati yotethera yekinya ndene ya tauni ya Garissa amwe nio kwithira kilomita nthiguru ya ithano ake kuma muchine ya Mandogo muchi ya Mandogo nkurikani oringi yendene ya county ya Tana River na itumi niki county muguka yokwithira yekulukaira no mwankane ndi ugoti bwithire bukire awa no ntunende akwithira yekuluka kwa na ngari utonya ndeni ya county ya Garissa na kure ugoti bunge bwa county u nikyo itumi yethera yeka wande Mandogo kuma uo nwethera yeka moto na bikibiki kana kinya tuktuk na biashara weto yoendia county ne ya Garissa nyuma ya batu kwamba kambi ngari ile muthemba ya Toyota Hilux nicho chombere kwithira nende kireta muguka arato minyiverwe inicho chithere kireta orimira yethere kinyetha kwa ni lori eka kinyitha tuitethira nyuma ya ngari kurwama na kwithira imberi bokatha baba mimbirite ni abiachara aba muguka aro muntu ayirite muri oyokie biachara ichile ya muguka na mira ichiandikite mana ya karibara bethirite bakiamba kambenteri aranendi nekaumo kamwate oyontuko na nende tume miraene urumwe bwa Meru nionto bwithaira bukioneka kuntu mwanya na kenda kulikithia bu Ameru barabethaira bakiria ndene ya county ne bethira bakia amwe na kubwithia ekundikyo na bu nende ne buturingienda kumenya bura nende bwithirite bwitethakia akariba na kinyoguni ne buriko bona bonga kumenyethia ru kichunchi kebina keronurura mwanya mu Meru wa Garissa Tonga ke baraba menyete siri chia kutherema ki urithi bo Kenneth Muthuri wa kuma Ntereche Kadhiri
ni umwe wa baraba ombete okithaa nene kumane na biashara ya wendia bwapiana na biangoro kia chunche kia murimi we ume na kome kinywa. Urithi bwa ngurwe ibure magabaingi no indi tikenethi muriukio kuma katheri karene bora bwa muremere ni urithi bwa ng'ombe no wekira urithi bwa ngurwe sasa buru. Ngurwe ndina miaka 2 tikwambiria ndageria kurithia ng'ombe ndona ntikumba no ntubweria ndauga ije ni ngugi mbuthu no ntimbita inya tu biashara tungi gwatwa kuma umara. Kenethi abujukite buru urithi bubuthu no bwitaya kwithira wina kaume. Urithi bwa ngurwe buthi no ntubwa kintu kia mbere maibu kuretangira mbeca rwiro wina ngurwe njega ina breed is msasawa wambita mbere makuibanga na irio uria ikire ikare. Kwina mithembe ngurwe ria arithitie ni kurangana rwiro na noyo yendekene thokone. Ya kwa Europe kwina Europe kwina white lunch na ndi no mix it mix eje me ndo me Europe na ndo mix eu ngoro cia chichi kwithwa ige kurangana rwiro mono no ntuna ndeja inge ndirare achia ira itia mieri 5 iketha ngoro ina kilo 120 125 na bobu kendo na mbecha no mwanka kiugo gya kubwega kithiro kitheri ona kinya ngurwe ciithiro inacho chitheri ikumiakira uria ngurwe kethiro free ikethiro itigusumburwa ira iriwa na ithirwe tena rukona kuna space njega na ikirija irio bina kila kitu idio bila bigituma ngurwe kuranga msasawa. Biashara ira nene kirurithi bubwae bwa ngurwe ni wendie bwatwana na twangurwe nuntu ne muretera mbeca na mpui no kinya kwendia ngurwe cia nyama ta kare nyuma ngurwe ici ciawe airerega na byo kore bya mwanya muno bya kuma ndukene ebire bitha byunge nwinto byonde bya ngurwe yendaga no te irio bya kuojaniria na unturene. Nonto ya twana pamba iria da ijo nto ibiria ya biana bi indiambiria na mutujo gute starter kwina na stage fulani ya kinya stage America thani thato kambaniria na ndi na ngirua na ndi gitara kwendia na riro mpeja gwe finisher nonto bwa ketha kwigobetita kwendia cia nyama gwichichitita cia nyama iji cio mpeja finisher iretita kwa mathanti meja finisher meja na ndirio bigwitwa so and winner. Anthony Aweru TV murimi uriome na kome kinywa. Kambuni ya Green Leaf Crop Protection Africa no itete na mbere na kuthomithia kariba nyiriwe ya bonda wa chioki mirabira banda ararware yo karentu kwitha to countine e musafara yorurare yukumete na Rumuru Achaka Nyeri na Nyantere chia Karatina ya burato tariri mwandikio tuande to Caleb Mutembe. Ataalamu ba kuthondeka ndawa jioremi ba kampuni ya Green Life Crop Protection Africa Limited bagwatanirite na Wero TV na Wero FM ni bakinyetia ntuku ya kadhato na ya muthia kaunti ya Nyeri. Sema ni salamu hapa, ngoja nipatie kina mama hapa zawadi wakininitu hapa. Ntuku ya narua musafara wa Green Life no kinyokete na Rumoru, Chaka, Kiganjo, tauni ya Nyeri na Karatina gutara aremi na kubanta ire ya kurwa na tonymo, Rwage, Munyamwe, Manginyo na mathina jangija mainge miundene. Konge kinya hando riua riare muno gutukoro tutirona mai tufatara go kuhura optimizer thaini wa bombo ya lita 20 tugekera just 10 ml niguo tukahota kunina kindu gitagwo drought stress. Green Life Crop Protection Africa Limited ni njota ikutharara miundene kurigiria kurigita na kuthiria mirimo yonthe na kubuithia urimi na kiwango kia imera. Absolute ni dawa ira iteithagiriria murimi kunina mathina ma mirimo thiini wa mugunda wake. Absolute ni carboni, Absolute ni dawa ya carboni ya Green Life. Ukikona mimera yaku taliwo korone cabbage shikajeriria kuola miena ugakora cabbage yaku ikibutha yajeire kuruta kirangi kia yellow ni ajeriria kubutha ikanunga uru na iguru igakorwo ina kanyamu kahana ka white
gacaine nĩ mũrimũ twĩtaga black rot, na black rot nĩ tũmũreheire kĩhonia, na kĩhonia nĩ Absolute Star. Absolute Star nĩyo ĩteithagĩrĩria mũrĩmi kũnina thĩna ũcio. Kuma kaunti ya Nyeri, musafara wa Green Life Crop Protection na kikosi kia Wero TV na Wero FM kitongoretwe ni Empress Rita na MC Tash gikathongira kaunti ya Murang'a kugwatanira na Ikari na kuma ubagarikiria ndiunga yao kaunti ya Kiambu. Tutiaretie ntuku ithandatu kiri road show ira twambiriria twatanite na Green Life Crop Protection Africa Limited, twambiriria Meru County, twakuma Tharaka Nithi County, tweta Isiolo, twakuma Embu, Kirinyaga na riu turethirekeria Nyeri County. Ntuku rero tukamba kwethera tuyukuma Murang'a County na ni romba kiri mukari wonde wa Murang'a County na owore murimi kana inyawe nethonera kwambiriria urimi tafadhali shumerie umbe kwethera ukiwata mataro uthomethwe na nkeloki wone ndawa kuma kiri kampuni ya Green Life Crop Protection Africa Limited. Caleb Mutembei, Wero TV. Ngwataniro ya thinjiri kuma Mutindwa iba ichumiretie kureana na rendekethia rira rikinyithetwe mbunge ria kurita mwerekera ki makanisa bawete watho bono kabo kweria watakinya gioto ya kuthathaia na bui mugaru na katiba ya Kenya baritete mukana kia bunge ya Meru na kuabakia kuwata Muswanda Yumbaru batrima na debene 2027 Muthuri Murioki oriengi na Ndeto Inkoloki. Ni watho ura bukonekana thirikari ikienda kubureta mbogia manto ja makanisa ara muthinjiri wonde akira no manga kwithwa thomete na kanisa nandi ciambia kuri ogoti untu bubu athinjiri rungura mwambirirwa rema mbetha bejite mwe batongerete mwerekerio ao mbetha bakiregana na untu bubu. Kwa hivyo mimi kama director wa Rema Global Alliance of Pentecostal Churches Meru County nasema ya kwamba sisi kama wachungaji hatuna imani na hiyo bill ya kukandamisha kanisa kwa sababu it violates Article 32 of our constitution. Kwa hivyo bill tumeikataa na hatuitaki. Hatukinyite, and especially after the church put in a lot of effort, put in a lot of energy to ensure that William Ruto was elected as president, ni mischief iriku kani mantu yego kanisa ithiithĩtie contrary ke mantu yara ya social normal norms ira ibwiri kwithirio kenda gutuika kanisa ikerwa kutuike no lazima muntu, for example pastor ethena degree ira ikwirwa kenda unjia for over 62 years Kenya tetwera ko unjerua. This bill irekuwa kanisa babwe buritaithie kinyo oti buri let me tell you is a bill in my view that is retrogressive, that should not find space in Kenya and which must be resistant with the full force that is required by the church. Akira kanisa no yongwe kairungamira na sauti yao ikikane nonto abunge batina uge. Na ningependa kusema kama kuna mbunge atasimama apige yes kwa hiyo bill wa hii Meru County, tutatembea usiku na mchana vile anataka twende nyumbani, hata yeye ataenda nyumbani. So baobwa nkwendo bwirira as the church, if your hope is with the members of parliament, ntumbo kwira whether bragwa karwa non to there is proper capture of our parliament by the executive. Kwa huu ibangeni, it is you people to put the pressure. So if you want to redeem the church, if you want to redeem yourselves from oppressive leadership ya sheria iko proposwa ikunyelia kanisa, you must come together, you must stand together and resist the bill that is now proposed ya kueria kuregulate kanisa. Muthuri Murioki, Wero TV, Mutirwa Kangangi. Akari ntere tielare mutu atina kenjai bedrete na kaita gakeo chema mutu yuankima na yochapati kumaye kambuni ya Lea Premium
na nkuluki kuona kanya kuwata mitwe na mauri ya kuguna mubuko kambuni kuwatanirite na tangazaji kumanja ya Weru FM na Weru TV. Musafara yoyo kirigirwa weta na mbere nyantere chedra kantuko yaro. Nicholas Chabare na ndeto itariria. Ngwataniro ya kampuni ya Weru TV na Weru FM bagwatanirite na kampuni ya kuthia amutu wa nkima anagwa akuruga chapati igwa Lea Premium. Weru TV na Weru FM tuko tumeshirikiana na Lea Premium. Etogwateta kampuni ya kuthondeka na kuendia mutu wa nkima na wa chapati wa Lea Premium. Tukuretereta mutu na bei yaku mwananchi Lea utamuse. Batindetie ndionga ayao thoko mwanya mwanya kuma kianjae kujalare mwanka amutuati na moroto ogunthe nikuletera antu ntumiri ikonenie na mutu ojo ogwa Lea Premium nikenda abantu bathinabe na kongwera athigonko obwega. Unga wa Lea Premium ndio the best kufanya sherehe Christmas, chapati na ugali. Hiyo ndio sherehe mzuri. Alafu tuko na offer unga ambao haijafikisha 2000. Ulisikia wapi? Unga ya Lea Premium iko 19 something na unga ya gano ya chapati hiyo nayo iko 18 something. Tafadhali kimbia usipitwe na hii bahati. Then tunawaomba ya kwamba hii msimu ya Christmas mkure Christmas vizuri. Mkure Christmas vizuri bila apakure bila sherehe zingine za vitu ambazo zitawaharibu. Kura unga ambayo imetengenezwa kwa ustadi. Unga ambayo imetengenezwa itafanya hata afya yako iongezeke. Januari utakuwa umekonda. Januari tukikutana na wewe utakuwa umejenga sura. Kwa sababu hii unga inatengeneza afya yako vizuri. Lea Premium igiterea tiunko ya mwaka 2025 na nibwega Weru FM na Weru TV tuyendene tauni ya Lare na nukona nyume kwa antu bakenete kabisa na nambene ne beturite nambene ne kenda bashagerekea na kongwera mutu Lea Premium arabo bete kuona bakiona mutu na mauria kawaida mauria mwananchi wa kawaida na ikyo toirea kenda tukongwera thionko mwaka 2025 na Lea Premium amwe na Weru FM na Weru TV. Mutu wa Lea Premium imutu kuonekana abantu na ndukani ichionthe na kinyakiri anto baba ithagiro bakiendia ana wholesale ibaithirito bakinenkerwo mutu ojo nekenda bakinyithiria anto obwega bakirwo anto endi bebumire kugura mutu ojo nekenda bathinambe na gukongwira ankima aya mureo na kinya chapati ichina mureo na imbinyu. Unga yetu tunamwagia trailers kwa distributor ambaye ako hapa anaitwa Kamukuji Wholesalers na pia tuko na hema hapa nyuma pande hii. Na ukienda kule Mutuati kuna pia Demankos Kamukuji. Hao wote wako na unga yetu. Kwa hivyo usiseme unakosa unga yetu. Kamukuji akiwa hapa na hema. Na ukienda kule Kiajai unapata Jamsteak. Na pia pande za Meru unapata mtu anaitwa Sama, Kanini Haraka. Unga yetu iko kila mahali. So mtu asikue na hali ya kusumbuka atapata unga yetu vipi. Tunawashukuru sana kila mtu akingangana na ili atumie unga kwa sababu ni unga best na ukitumia hii ushapata the best. Twetala mwaka 2026 antu baketha bareri ne mutu ya Lea Premium na yo tobera Happy New Year and Merry Christmas na mutu ya Lea Premium. Komage Benoth, Betankulas, Chabare. Rais Ruto wete Kenya yakinyanilia weti na mbere bwa kiwango ya trilioni 5 ukulukira ngwataniro na kabwa na inya mibango ingi ya mwingi here watanirite na kiroto kia thirikari ya Kenya Kwanza ariti yakaita wikira kirore ngwataniro atia diga kampuni ya Bamburi Cement na Sinoma Simbi MI. Tutajenga manyumba, tutajenga masoko, tutajenga hostel, tutapunguza gharama ya mbolea from 5, 6, 7,000 mpaka 2,500. Tutaajiri walimu kwa sababu hatutaki mtoto wa Kenya abaki nyuma. Wirane bunene bawiti na mbere kioto kia trilioni 5 na rwaria rugukira nthigurune. Hiyo sio story, hiyo ni kazi inaendelea. National Infrastructure Fund irera kulukirwe ni kanjo ya maminista ntuko ya igoro na iyo kitu gituo kinene kiri mubango ya weti na mbere ya Rais William Ruto. We thank you for this cabinet meeting and the agenda before us. We pray for our country, we pray for our president, we pray for every minister, and we also pray God for every Kenyan. Rais Ruto ayanire thuganio ria National Infrastructure Fund kiri rwaria rwawe kiri nthiguru mweri wa Novemba arawire Kenya ni bati kuma kiri kwirigira marando na ugoti kiri mirandi ya weti na mbere. Private partnerships that will crowd in the enormous pool of private sector resources available regionally
and globally. This is why we will establish the National Infrastructure Fund, whose architecture will be underpinned by the reforms in the Government-Owned Enterprises Bill. Akiarĩrĩra ukweyaĩra gwĩkĩrwo saini kwa kadarasi gatĩgatĩ ka Bamburi Cement na Sinoma CBMI, Ruto na gwĩte thirikari yake ĩkawatanĩra na unjurithia kĩũmbe kenda gũkinyĩra kĩoto kĩawe kĩa kuungania trilioni 5 cia miradi ya wĩti na mbere. Situate today's project within our broader 5 trillion bold national ambition to take Kenya to a first world economy. It is not going to happen unless we make bold investments. And we want to do that without necessarily burdening taxpayers or endangering the country with borrowing. By putting together private-public partnership where we can bring on board more private sector resources into the development of public infrastructure. Ende mubango yo National Infrastructure Fund niyo meneretwe ni mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro urawete thirikari ni bati kwandikithia marando yara irombete mbere ya weta na mbere na mubango yo. Before we launch grandiose plans of trillion funds, can we first face Kenyans, and can the government face Kenyans and tabulate how they have used the 4 trillion Kenya shillings Kenya has borrowed in the recent past? Nyoro akiaria na wete ngwe ya thirikari ni kumenyithia Kenya bora bathithetie ti urai kwenda ikuthithia. The government has a responsibility of telling Kenyans the kind of development we have seen for the last 3 years and 2 months, so that even as we talk about where we are going, can we first audit whether we have been prudent enough with the resources that Kenya has raised. We are coming to launch a trillion fund in Kenya today, or we are planning to do that. Can the government first face Kenyans and explain one sequentially from number 1? Where has the 4 trillion Kenya shillings the government has borrowed gone to? Mwende Gitonga, Wero TV. Munene wa borithi ya Gembe South Lawrence Njeru na alikithitie kwilebati ati kama bithaa bawe utiro kariabo kuyirwa kaita kathionko ya tariki 25 ya mwaka yo mweru hawete be tayari hukindana na enyankia na baraba bangite wichi kumya kimantu ya tebui kwangirekana wendia bwancho bindege watho wamba kwarakania thiri kumane na ulebi na yangi akiwa watho bukathiata mukodo. Dennis Mogendi haina riboti. Mibango ni iki ya kungana gutiro karia gicone kyo bunge kia Igembe South nebo komategite rere ya mambura ya thiwonku ya Christmas bobure kulingana komanda wa polisi Lawrence Njeru. Wakati ya msimu wa Christmas sisi kama security tumeweka mikakati ambayo tutaweza kulinda wananchi wakisherekea sikukuu. So tumetengeneza operation order ambayo ndio tunafuata, ambayo ni ya the whole sub county, na askari wote wale walikuwa likizo wote wameshalezea. Hakuna askari ako nyumbani kwa sasa. Ndio tuweje kutighten our security in all corners. Alira akaliberegire gutimanaga na polisi kumbone bionde muntu aete onyo alebi na tumirinda wasiambo gita. Onyo kali sana kwa wale wanahuza miandarati. Tumekamata kadhaa wao na tumepeleka mahakamani na tutaendelea. Pia unywaji wa pombe haramu ambayo umeenea, hiyo nayo tunaendelea nayo, na tutahakikisha watu wameserekea Christmas bila kusumbuliwa na warebi, bila kusumbuliwa na wakora, na bila kusumbuliwa na watu ambao si wa nia njema kwa wananchi. Dennis Mogendi, Wero TV, mushine wa Maua, County ya Meru.
Rwari rwang'irwo floka bawatanirite na bidhaa munene kirwang'irwo rwarui ibakinyite nterechia ndamene mitongo kuthuya wit na mbere bwa murandi yarwe rungu rwa muungano water project akari na oboretwe kumenyera mipaipu gukeyanwa wirane bwa thirikari ya mutuma wita na mbere na kunyontora akari ba Meru. Mutugikare atumenyethio Nairobi ya Froka Meru batongere tune Ivrin kaimenyi na bisa munene wa rwangirwa roje mutuma kangote ni bari ungite nture ni andamene mitungu kona wikiri bwa mebiri ya roje rwa muungano na baki adia nebo ugite no kabadhinga dhite murandi kena juka kuna mukayura kwa girite bakiuga murandi jone jwa Froka jura jua ichiringi milioni 3 project yao tukujite monitoring kuona ura pipeline yao ienderete na kuona ura ngugi ienderete kenda Mumeru atigwatethekete oja uria gavana wetu His Excellency Reverend Mutuma Ntwethinkia apromisire antu mantu jaruji kioto kiu ikio tukwenda gikinyanira Meru na ndi antu ba mitungu umenye turi amwe na babu na ituthingatite ngugi yenu na nitite bwega na tugacoka kairi kurikiria ngugi yenu nigenda twahakikisha umaba mantu kethera kulingana na instructions ila BQ ya energy project ye ichombeta kuthia tabwega nonto ibukona pipe icha class kia P10 PN10 to a distance of 1.2 kilometers orende irembe kingi mutumana ugite na romba tongeria baikundi mwanya bagatonyithagia siasa mirandine akeja na ngerekano na murandi juu akiuga no kamukandirathi ura wae ya jotejanirie na yabajokerie kagita kameriere kugita kandirathi awe na kwa mukandirathi ungi na akiuga gatabatine kau kwerikanaga no kambesha murandi juu chatumiro boi untobore na ndethirite agikanukia murandi uyu thito yona challenge nonto contractor egitara mbere na ombere kwa abandon project na to take process ya around 2 months nikenda tumba ku cancel tendera na tumba kwa contractor ngi lakini 3 weeks mbere toreta contractor ngi iko yera siasa tokara ambe chacha murandi uyu tumirekete ubui lakini nkwenda wakikishira antu ba mitungu kana members ba muungano water project that gotechiringi kinyemo ya murandi uyu tumirekete ubui mudiene abisa ojo no ugete thirikari ya Meru netite na mbere kwagirithia mantu jege roje akiuga moroto jone gutigia roje rone rokinyanture ne chongwa kwena mukari for the last 3 weeks itonjete mbao ithatu nende kona mwanya cha Meru na tukaendelea gavana orabo promisire kuboretera rui ndene Meru na gutetheria project nyeira chakwire na njira ya chia pipe na njira nya ku construct new intakes na kinyawa akaitangi bila bieto masonary tanks together to ibiaka kwa njira January through one fund na through the flagship budget ke report rate to sheweru reakwari to ni mutuge Kare. Wendia na uguri ureteri ni Wire FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Atukume biashara nene dinara Safaricom itumiretia chindi babero ba kambunira kampeni heraitete na mbere ewetwa Shangwe 25 achindi baibone takanyaga kwa mukira mbeche ine inyota redia nkono chio kimambra yara yakarekete taunine ya Embu ya Bratota rere mwandiki wetu Wandeto Rita Mwaniki. Mwago wa Safaricom ni utambite mwena wa kaunti ya Embu varia musindi wa milioni 1 atangasirwe thiini wa tauni ya Embu. Ino ni thiini wa muvango uria urathi na mbere bururire mugima varia Safaricom marakungwira miaka 25 ya utungata na varia maratuga atumiri araini cia Safaricom andu 25 wa mundu akivesa kwa milioni 1. Leo hii tuko hapa Embu kusherehekea na mshindi wetu wa milioni 1. Huyu ni mshindi wa 3 katika eneo hili la mlima na mshindi wa 12 katika country mzima. Safaricom tutakuwa na washindi 25 tukielekea tarehe 19 Januari.
kila mshindi atapata milioni 1 na pia ataongezewa 250,000 za kusaidia a community project of their choice. Goko makithiicaga na mbere na kuthomithia andu iguru ria mawega mengi maria mangigwata na gutumira raini ya Safaricom. Waguo kurai na iveo ciingi nyingi kuri andu aria marekinyitie mwena uyu. Ili wanaweza kupata BeLive, wanaweza kupata minutes, na pia tunaelimisha mambo ambayo yanajifanyia nyumbani bila kuenda kwa duka la Safaricom ama kupigia Safaricom. Kwa mfano, customer akitaka kupata statement yake ana dial *334#. Musindi wa umuthi niwe Faith Musira ari na gikeno kinene na ari na mivango mirumu ya uria gukorwa agitumira mbia ino ciake gwiyukiriria ari ta moyuthi. Nirenda ku expand biashara na mone at least nina create employment titha cionthe ati twita youth nikatugakoragwo katuracaria mawira ati mundu andikwe anawe no wiyandike na ukandika mundu uria wingi. Koguo nina plans ciambia icio nirenda kuona ati ninarungamia wira wakwa, wira uroneka bandu ngagicaka nyamu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Wendia na uguri ureterine Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Kathoshi mwanya muno nontuba kuona kanyaga kuatana batu kindeto chietu chentu kweru aringa kuendera kaita kia unvetwa wini wa Kinyero.